Yes, reka nongere mbasuze rero mbifurize igicamunsi cyiza cyangwa se mbifurize ibihe byiza kubakomeje kudukurikirana kuri Bijou TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira icyumweru cyiza ndetse n'igicamunsi cyiza. Turi mu masaha y'igicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 22 kwezi no kwa gatandatu 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese munyemere mbagezaho amakuru agezweho muri kano kanya. Ingabo z'u Burundi zimaze gutangaza ko zikomeje gusatira ibice byegereye umujyi wa Bukavu hano muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo zibashe kwirukana uyu mutwe wa M23. Namakuru akomeje kutugeraho muri kano kanya dukesha ibitangazamakuru bikomeye cyane birimo nka Radio Okapi ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Bemeza ko imirwano ikomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje gusiga umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza gutsindwa ku buryo bukomeye cyane, aho benshi bavuga ko uyu mutwe ukomeje gushyira imbaraga mu bikorwa bigendanye no kubaka umutekano ndetse n'ibindi bikorwa remezo mu bice bari basanzwe baramaze kugenda bigarurira, ku buryo kugeza ubu ngubu ibice bimwe na bimwe ubona yuko nta mbaraga bari kubishyiramo. Ku rundi ruhande ariko kandi bivuga ko baba bari gutegura ibitero bikomeye cyane ku buryo ari ibitero bishobora kuzasiga uyu mutwe wa M23 ubashije kongera kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye. Hanyuma kandi ndakubwira yuko ingabo zo muri Sadeke by'umwihariko zikomeje gutaha mu gihe ingabo zo muri Afurika y'Epfo ubona zari nyinshi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye guca amarenga yo kugaruka kurwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti byaba bihagaze bite, byaba byagenze bite, byaba biteye bite? Abantu benshi bakomeje kugenda bigaruka, abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho, ariko kandi nyemerera ibyo byose tubyetseho ndetse tunabivugeho muri kano kanya. Ikaze kuri mwebwe mwese, ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza nkurikiye uri hano mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abadukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Badukurikiye kandi muherereye mu bindi bice hano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se ku mugabane wa Afurika, abari Burayi ndetse n'ahandi hose, mbifurije kumererwa neza cyane. Hanyuma rero reka nkubwire ngo nyamuneka kanda handitse subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Bijou TV kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe 5 ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, dore ko twibanda mu yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero nkubwire ngo nyamuneka rwose niba ari ubwa mbere ugeze nyine pyo kwanditse sabone ubundi ukomeze kubana natwe 5 kwa 5 cyangwa se 5 kuri 5. Nyemera rero aya makuru tuyahere hano muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe urugamba rukomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo rukomeje gusiga umutwe wa M23 ukomeje gutakaza ibirindiro bikomeye cyane bigiye bitandukanye. Ku rundi ruhande ariko kandi akaba bivuga ko haba harimo gutegurwa nabi bitero biremere cyane bishobora kuzibasira umujyi wa Uvira. Abarundi, Abazayuni ndetse na FARDC bamaze gutangaza ko ubu ngubu bamaze gukambika mu marembo y'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose babishimangira bavuga yuko ari urugero rwiza rwo kugira ngo babashe kubohora ibi bice byamaze gufatwa n'umutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi zinjiye muri urugamba rero bafatanya n'ingabo za Kongo nyuma y'uko babanje kuhinjira bagiye kurwanya umutwe wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Birasa naho kugeza magingo aya ngaya intambara ikomeje kugenda ihindura isura muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo kugeza ubu ngo bivugwa ko yaba M23 yaba n'ingabo z'u Burundi bakomeje gushakisha uburyo rero nyine bakongera umubare w'abasirikare ndetse n'umubare w'ibikoresho basanzwe bakoresha. Nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, intambara ikomeje kugenda igaragara muri bino bice kandi ikomeje kugenda ihindura ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku buryo abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko uko ibintu bikomeje kuzamba ndetse n'uko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera bikomeje kugenda bitera impungenge abatari bakeya. Abakurikiranira hafi kandi bibera ku butaka bwa Kongo biganjemo nk'ibitangazamakuru nka Radio Okapi, Media Congo Kadomonet bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza ko iyi ntambara ikomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda neza ku ruhande rw'Abarundi ndetse n'Abazarendo, kuko bakomeje gutera intambwe ibaganisha ku nsinzi. Ariko kandi ku rundi ruhande bavuga ko kugeza ubu batazi ibya M23 yabiryamanye, kuko rero kugeza amagingo aya ngaya umutwe wagiye ukunda gutungurana ugakora operation akomeye cyane, operation abantu batatekerezaga, operation kandi ateye ubwoba nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga.
Ibi kandi bikomeje kugaragara mu gihe 23 isa nikomeje kwamaganira kure ibikorwa bigendanye n'intambara ikomeje gusatira ibice bakomeje kugenda bayobora cyangwa se ibice bakomeje kugenda bakontorora nk'uko bigaragara, aho bakomeje kwamagana ibikomeje kuba rero by'umwihariko bikorwa n'ingabo z'abarundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma rero reka nkubwire yuko kugeza magingo aya ngaya ibikomeje kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo kandi bigaragaza neza yuko haba hari izindi mbaraga zisumbuye abantu baba batazi. Nk'ubu tuvugana umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudazan yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteguye kongera gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuharwanira n'umutwe wa 23 mu gihe cyose zizaba zibisabwe. Hari abasesenguzi banabona yuko izi ngabo zaba zikomeje n'ubundi kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo zinyuze mu Burundi, kuko bigaragara mu gihe bivuga ko umukutano ukomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo ukomeje kugenda utira benshi mu ngenge, bakabona yuko atari izi ngabo zaba zivanzemo gusa zisanzwe. Uyu mujenerali kandi yabitangaje ubwo yaganiraga n'abasirikare ba kiriya gihugu baheruka gutaha bavuye mu mujyi wa Goma by'umwihariko ndetse na za Mubambiro, aho rero babaga kuva muri Mutarama y'umwaka ubwo batsindwaga mu mirwano yasize M23 ifashe Goma. Uyu mujenerali kandi yabwiye abasirikare ayoboye ko M23 ubwayo yemereye ko SADF yayikubise, ahababaza ubwo rero n'undi barwaniraga i Goma, ashimangira ko rero ibyabaye biteguye n'undi kubisubiramo mu gihe rero bazaba babisabwe kongera kurwana n'uyu mutwe. Yagize ati inkuru rero ibarwa n'abari ku rundi ruhande rw'urugamba kubera ko bayizi baranayumvise kandi ni nabo bayihamije. Rero nibiba ngombwa ko dusabwa kongera kubikora tuzongera rwose tubikore kandi tuzongera duhangane n'uriya mutwe. Urugamba rwasize M23 kandi ifashe Goma, Afurika y'Epfo yemeje ko yarutakarije mu basirikare bagera kuri 14 ndetse nyuma yarwo ingabo z'iki gihugu rero nizo mu bihugu bya Malawi ndetse na Tanzania bafatanyaga by'umwihariko nta yindi mirwano bongeye kujyamo kugeza batashye. Uyu mujenerali kandi yabwiye abasirikare ba SADF ko nubwo rero batashye we abibara nk'aho batsinze urugamba, ngo kuko rero nyuma yo kutarusubiraho byabaye ngombwa ko uwo bari bahanganye na leta ya RDC n'ubundi batangira kujya ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu kandi nubwo ibiganiro bikomeje kuba, nubwo ibiganiro birimbanyije, nubwo ibiganiro bikomeje kugenda bigaragara, ubona yuko n'ubundi hakiri ibibazo bikomeye cyane bigendanye no kumvikana ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bushobora kuba bwatuma cyangwa se bwanateza by'umwihariko imbere ibigendanye n'izi ntambara nk'uko bigaragara, ku buryo ari uburyo ushobora kwizera ko bwazana amahoro. Uyu munsi kandi SADC yongeye gucyura ingabo, yongeye gucyura abasirikare bayo rwose kandi banyuze ku butaka bw'u Rwanda. Uti bite izo ngabo ni zingahe? Izi ngabo zirakabakaba 4000, Sprito zirakabakaba 400 cyangwa se zirarengaho 400. Ni ingabo zigera kuri 461 zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu butumwa bwiswe SAMIRDC, zatashye kuri iki cyumweru rwose ku itariki 22 Kamena 2025 zinyuze ku butaka bw'u Rwanda, kuko nta yindi nzira zabasha kubona zinyuramo. Izi ngabo zatashye uyu munsi rero by'umwihariko izi ngabo zatashye uyu munsi nizo mu bihugu bibiri gusa, zigizwe n'abasirikare bagera kuri 317 bo muri Afurika y'Epfo ndetse n'114 bakomoka muri Malawi. Batashye muri bisi za Ritiko zigera kuri 11 ziherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Isaha saa 3 z'igitondo zibura iminota mike rero nibwo izi modoka zasohotse ku mupaka munini cyane wa Grande Barriere zerekeza i Kigali, aho rero bava bakomereza muri Tanzania. Ingabo zari mu ubutumwa rero bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMIRDC zatangiye gutaha ku itariki ya 12 Kamena 2025 zinyuze mu Rwanda. Ingabo za SADC zatangiye rero gukorera murasirazuba bwa RDC mu kuboza kwa 2023, zafashaga kandi ingabo za RDC mu kurwanya ihuriro rya 23 nk'uko bigaragara kugeza mu mpera za Mutarama 2025 ubwo zatsindirwaga rero mu mujyi wa Sake ndetse na Goma. Inama idasanzwe yahurije abakuru b'ibihugu rero byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community muri Tanzania ku itariki ya 8 Gashyantare yemeje ko ibiganiro bya politiki ari byo byakemura amakimbirane yo muri RDC no mu karere muri rusange. Bashingiye kandi ku myanzuro y'inama, abakuru b'ibihugu bya SADC itariki ya 13 Werurwe bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa rero bw'izi ngabo, basaba ko rero zitangira gucyurwa mu byiciro. Ibikorwa rero byo gutangira gucyura izi ngabo rero byaratinze bitewe nuko SADC
yashakaga ko zakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko M23 yasubije ko ibyo bigoye ndetse bitanashoboka kuko ingabo za Kongo zaracyangije mbere y'uko rero bahunga mu rugamba rwabereye muri uyu mujyi wa Goma. Nyuma yaho rero imishyikirano ya FC isa nawo gukoresha ikibuga cy'indege by'umwihariko cya Goma inaniranye, SADC yemeye ko rero izi ngabo zakoresha inzira y'ubutaka yo mu Rwanda nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero babanje gucyura ibikoresho bya gisirikare, bakurikizaho intwaro zigiye zitandukanye, ndetse ubu ngubu bakaba bakomeje gucyura noneho umubare w'abasirikare nk'uko bigaragara. Iki ni icyiciro cya kabiri cy'abasirikare benshi bagiye kubushize, hagiye barenga 700 ho gatoya. Tugaruke mu kanya.